Snovi. Kako bih volio da se moji snovi, koje nosim u sebi još od rođenja, brzinom svjetlosti dignu do neba i prospu na tren po vasioni. Tako bih rado sa vanzemaljcima popio kahvu uz lulu mira i pitao ih da li je tačno da kod njih sad niko ne svira. Trknuo bih s njima malo do Marsa, te konačno provjerio šta je s vodom. Ukoliko bi nalaz bio dobar, odmah bih na zemlju prvim brodom. Skupio bi zelene širom planete, s transparentima bismo napali Busha, s osnovnim ciljem da manje dimi i da i on konačno nekoga sluša. Sve bih Japance poveo na odmor, i to za kaznu na 15 dana. Riža i so s vodom sa Marsa bila bi im sasvim pristojna hrana. Sa svih bi strana oko lijepe zemlje postavio tuce prisluškivača i snimio sada kako nisam prije. Koja nas to budala na rat navaća? A onda bi se vinuo ka suncu. Zamolio bi ga da me posluša, neka se udalji malo od zemlje, jer je pametnije mnogo od Busha. Nakon toga bi skupio raju sve ferijalce s naše planete. U Sahari bismo krčili šume i disali svježi zrak kao malo dijete. Dejtonski ustav kao svjetski model za zaustavljanje sukoba i rata podario bih zemljama i to gratis, koje su zagovornici hladnog rata. I think to myself, what a wonderful